nuko kakudetermininga mbere ni ndeba aba police ko remba handlinga omushija benda kweyosya parliament. Yes, ari bintu bitwangire kwetegereza ariho burwire abantu wano handling omugwira omuhandling bino mamu no mugwira. So ogo umuntu akwenda kweita nabaru yarwara afko umuntu ayokunda ni umuntu nayikunda. Yes, konka umuntu narwara echo ntimanyise ngo department yone shimira kubereho cancer. Abantu bakwenda kweita those who want to commit suicide bashemere bari yabo bateko mu rehabilitation center baba counseling baba gambire cyo gukora. But before that hashemera kubaho umwana yarga a university hashemera kubanza yarabwa cancer. Ari abantu bari excited twena emirimo katubura twene emirimo katubura tukugira ngo katubura natu tujini. Yes, ari abantu abakutwegomba kokana nda kuhereza amahurire gobsas na hatemeremo tujini wahora konkemeremo no kutere ebyeyo arechi bakweta abantu baza ahero kutere ebyeyo. Yes, nabwo cyo emeremo teru konkemeremo no kujiyiya konko umuntu akarga yishomero agire cyayenda gukora ayenda akakubarwa umusigazi nayenda gira makamarungi avuge mworoka nungi ayombe kenju araba ko aromushe akana endo murumo yandonda akabanara akaje speed ninyendo murumo nyamba bazire banje nimba kunda ati bakafa kubi banyo babajwara kubi bari kubi ngushome ati nashomara diguri konka nahize myaka ena tine nangwa tinkaguraga mama tambara chamu akabar so stressed banyetegereza wena akabari yao akabari stressed akabari mwene akabari nengungu akabari disgranto chigambo cyo nyankore emecho hano cyo nyankore mbwena karukubi wayo nabwecho abana abone betaga counseling kandi counseling etani chiro makagani iwereka kure umwana wawe heza kushoma iyo kamuteka aho mwawe nangwa mwana mbahereza ne motoka they are not happy taro ho mwana kuheza kushoma akenda ngwagumo mukayisi taro okurugato mutumanyi abana nibenda betongoza omwana takubasa kuheza kushoma enjicho nobwo kubana nobwo kumuryango araro mukanyinini takubasa kushemerwa wabwa na yenda ajiromwe. So no mwana yaryo mwawo gumo mu counseling oronde cancer utafayo embera kera nanke na uza kugenda embera kana. So when you are handling those people wakwenda committing a suicide hata umuntu yanenda kwe hata wamkwata wati rori hapana already yanenda kwita so cyo kuterori ntuba kiri meaningless. Omuntu akaba naza kugura kwita yagura obujuma bwo kwita kiyagura obujuma bwo kwita yashaba balance atogore ngo umuntu arwira naza kwita naza kumura obujuma konga ati balance no shabe yake iwo ko twatoti impo obujuma kabara bukwerezo uyu ogende abuko balance ne yake yesi abuko noza kwita nabwe echo arabintu kutegana sabantu abangomba handling with care. They are sick mwaheza mbatware mu rehabilitation mu counseling kandi mbagaruka mu society baba abantu bamugasho mukwem kubereba iwe nabereba Okumbireeba yabane kuchibwaho chituze herese drink Fresh Uganda